Kabalang Now Generation Outreach Revival Assembly nin kasngi kabade kasngi utrai arp sautri unailur arja arplai kelayo berpen kentang ya kaying mani Cathedral of Christ ha maulai nangkwar blok 13 Shillong. Ha kane kasngi kelalong ru kajing sedang ya kajing rakhe ya kajing dap arp san snem kane kabalang house nem arja arp sau. Ya kabalang Now Generation Outreach Revival Assembly laseng house nem ka kanai spa kanai punai ha kajing lam ublai dau pastor bat ku padunai ringkat bat kiwe pat ki saungot ki bangai. Menta kane kabalang kala Roy State ha keleng Ijaka ha kajela Meghalaya bat kirim ngai kila nang Roy sha kibabun hajar ha prengki khasi garo bat kiwe par ki jai benreu na rithor kipalai dan kat lang ru hanin gasngi balapan kentang ya kane gaying mane Cathedral of Christ ha maulai nangkwar ki kentop yo ba Bright Star Marbanyang UMLA ka maulai uba Aden Basayo moj UMLA ka nongkrem urang ba snong kasnong maulai nangkwar bat kiwe de ki nongkit kam snong ladon ru ki bangai na kiwe pat ki jela kari India kumcu na kiwe pat kiri na sabar kari India kum na Russia Ukraine bat kiwe pat ki manashil yang duriau kumcu ru ki pra bangai na kane kabalang ki pana keleng ka jela Meghalaya. Nilai bantuan benar Kota ulai ubangi syakri Ubangi mani ulong sisa ubang